Mun tina so piula now chale tulet sa te ho zo si patinan hin khodam nai pi jalaven masapenen patin min thang loven tunia jang he til kho na tu khat en se diwa hi nong hot seng til kho na ke mata ka ke til kho ma sing tu khat khan se ding ai mi khat hin interview ape in job hall hin na to hall hi ai le loi dam hon a hin mu sau ma na mu lo pa na chan long na tai na men ko comment alung na tu cha sen interview ko bolen he pa ka mu zo poi ka long na dan he na ti nei ai le cha pa chan ken jang patet san ngain til khat sei pi en kate na lo sap na chun milo hling na hi sa ding ai ka ti na hi le ama sang chan agel nei ka ke thapat kit che pu ti namala ma hong kitil khoven khonengin na to pata hin ki mu ta nei tu na hi chipa ko ma ka sei na lo sap na chan miloling na hi sa ding a hi ti thupi mang cha holim na hin nei ding ka ti ai ama sa pen ta in patin le khabuting anasim hiten he che chu probab bung som ni le li chang som le chang gup na ki sunai ai aji chumidi hi sagi vezen futa zongle akithau ki theye ama wang migilo te hi ham sit na ong lun ting akhup athala alejing hi te pathin ging mi midi kiti chu sagi ve alu zongle akithau ki theye te sagi ve nalo sab zongle lung halova nana to khat tong thei ding chun lung put nei la chun Lolhing na mu te ding yai si aja tunia ai sei no mu chi pa mate le lo sap na kiti hi iti man cha ding ham memen til khat I bol na a cha thim sa hi lo ji a chu a de se na til tha khat bol do na ding a chu I bol khil jong te chu I to khil jong te chu ai lo wa ai lo sap kum jong te chu loss of low yielding na ti ay le imat sa na ball low din sa su low yielding na ti ay na din low din sa alu at so ading ay so alo sa matun til khat a ball ay so chizia chu loss of nakiti himi tam ta ni la hilowa loss of nakiti himi loss am hi na din hilaw picho loss of nakiti hi opposite to success hilaw picho lolin na opposite hello pizza Lolhing na dinga journey hibots chiji a chi patit sa he team ai le lo sab jing di ti na hello pizza ama wang Lolhing dinga ikal sona na ito na chi yung lo sab kum jong le lung halo a ki pang det te ai tunia lo sab na hi lo ding ham ti tu dolan lo sab na tu ting le itin gel ding ham itin kisan ding ham itin la ding ham ti to a hi point phabe bikain se go ai ama sa pen ta ka say nom chi phamati ai le chi phat te chan het set le na lo sap ji a na long kla dai lo sap na kiti hi last chapter hi a first chapter nahin khutu sima lo sap na kiti hi nahin khutu sim achai na lama na gel de lo apat na hibawach mochi na tu pat na hibawach khatwei na lo sap na chu na hin khu tu sim ki pat na hi chu mi tam ta mi lo ling ho hi sim leo cha tam zo hi ain khu ti sim hu first chapter ko na chapter li le nga chan ge hu again te now le alo sap now tu sim chu pati chan ngai ven lang patin le ka bua isima he jong le mo si hu lam kai lin tapi ta ai wa hin khu masalang khu ve ta again te dan anule pa ki ka ajong te lo chu minawa acho tengle azat mi te po na atho nat piwal singa zadang Egypt mi te jong chu atha lo cha zat mi te to kina zia khununga cha zat mi te jing jong chun ama hin zu mang di wai ta ja cha ama gam la za mai ta chu kam tip lama ka kisel mga hita ahin khu chu si ven ai le gan the na ngen lung khla dai na dingen azat mi te ama zu te be mi na thai lo ham ativa tabanga chu ama ho hu na pang pa chu ano no ma a ho wi ta chu ya chu ama jong hen khu ki hu hing na dinga chu jam le
ahin la azam le na ahin khu kiu hing na dinga gam thip la azam le na chu ahin khu kipat na hibawat chu anu le pa ko ma thei lo le varo in sunga hong selet jang chu ahin khu kipat na hibawat chu chia cha man jang ka hin khu kipat na he ai lo le gam la ami kel ngoi chinga chu ahin khu kipat na hibawat chu chi ho cha training period hibawat chu he chicha man he jia chu lung halawa panga khununga Israel mite ding alam kailen pen ta mosi ta bang he lesit mehim anasu khabe selo anaping khabe selo jia chu en khumasa chu first chapter ti he na man lung halawa na to he chiting la abana chu Peter khuvela chu Peter in Jesus Christa chu jan khana thum ve asele ahin le chu lung hla dai pi hen lang hele Judas Iscariot tabang banga chu amale ama ki khaili di amale ama ki that de ta chu oilam khana chom hla ki that de ta chu mun sang lai khana ahin la aman he chu lung hla pi lawa adi achu a bol khil na to khil na chu ngai dam ki thum chu tin ko ma ki tha apat ki na Pentecost ni a chu main speaker a hong panga patinin kidang ta a ahin man sa ata ho bung kisa na dinga song to pi pen ta khat na Jesu Krista song pi chong kisa do foundation song hola a khat na hong pang he ta chi cha tu na ka sei nom chu na ha sam no jong omente na bol khil jong omente na mei doi na jong an omente alo ala na lung neo na jong an omente na insung gente na gel Peter banga chu na bol khil na jong an omente amma wang na bol khil na chun den he en kisim tha ding ngai tu en ti he en se chiting le abana chi sei nom chi phiam ti a hele le shit to sima jong even a hele Thomas Alva Edison kidi light bulb mu do pa chan sang khat vei vel he ana fail ana lo sam ai la amana kila dan chu sang khat vei ka lo sap he po sang khat vei na tong thei lo lampi kamu do he na tong thei lampi khat kamu do na dinga chu man thei lampi khat kamu do dinga man thei lo lampi sang khat kamu do he ti chi at chai na light bulb asima tua jong light bulb no ya ke yong ka to chu ai le chama jong chen even ai le izat ve ham lo sa man chan anangat tale light bulb mo do pa solo hil ding ting le even na hele tua even na hele KFC hichi chicken fry a ball of an asat ta dukan tu pita ta umachu hichi amudo opa jong ko even na hele hichi chicken fry a ball sa aga jo a hele sang khat very well jem chumin a chopi nom lo ai wang lung halawa bol te a hele kono ngamen a hin chopi a tu a even na hele mon na he chicken fry ki zo na uma special di sen he ta so e chi pi ja ham along kla dai lo ji a chu mu do yai ting la abana ka sei nom cha ya hele China gama businessman tang ta entrepreneur Jack Ma jong ko vela chen Alibaba ha ma ahle aman jong le kha hen sim na he primary class ka tai la ong chen ka felen ni ve thum ve ka fel ati ting le university hoyat sta gat sim da ti jong le reject min abol job ka hol na service ka hol na som tum ve ka lo sa me ale che alo sap ji a cha amalung hladai lo pi chu nang hon ka velu nei het pi jong le chen kan ka ke he me ti a aman he chi chu ki ha bol na amana Alibaba put do ahong pangai ta chu business min thang ta hong he ta chu min reject na bol na post a hola amu zolo na chu aman hichi ka first chapter e bove kahin ko ki chai na po hichi nei Lolhing sa dinga ti ata ba chu mi Lolhing ta hong ye ta kasi nom number 1 a chi pi hamati a hele na Losapna chu nahin ko ki pat na ahin nahin ko ki chai na hi poi na Lolhing na dinga nahin ko ana first chapter e bove na hichi chen kuno nga na Ihina ding nahin simpi ding ahiti ama sa pen ta Losap na hi
chapter ki pat na hin en khotisima chapter ki chai na he poi he ji a chu ilosap na chu lungla pi lo ding hi ti akhat na se he ting la ani na a ise no mu chu pya ma ti le losap na kiti hi lungla na aman ding he pon kizil na aman ding he ti mitam ten losap na hin tu ting le alung hladaiwa alung thimmit nu thimai ta chu amit liu akichup sa wa lung nata omawa alo sap now cho akichup khum sa go na lo sap jong na lo sap na chi kichup khum sa lang na lo sap na chunga chun dingin lang ipi ham ka lo sap na aji e ti na ki khol ngai chu lung ha dai na anama na ai la na ki khol te lo ki zil ding na hol ding he chu ka ki gut dan cha la samje ham ka phat man dan chu ha samje maham ai lo ala kabol dan chula samje ma ti chu naking jil na anaman cha ding lesson anaman cha ding chu tuile ting le ha he che tui chu chup khum sa ding helo chu min tuile ting le tuile na gama chu kuang ke sim ma kuang ngam ke tol kit he chu chi si a chu phat hong lun dung ju ya chen lo sap na chu lung ha dai na anaman ding helo ai lo le obli na anaman ding helo chu he chu chunga chana pan sa ding chu lo sap na chana kichup khum sa ding hilo no lo sap na chu stepping stone anaman ding chu nakalbi nakalsan be na anaman sa o tu chunga hin lo sam jong le ya ka he nam kalol hin na gut chu ke ding a neu wala he mi loi khat he ong lo sap ting le tin katil khozin na lo len na gut cha nang ding a neu wala he le na lo sap mai che hi alen ja che tu min ka ti cha ta ba a cha ta bang til kho loi khat chen he pa na sei bang chon amasa cho anamoleng job jong cho ni ma hen tun wang alen ja che ka mu ta ai ti chi ji a chi ka sei nom chi pyam ti a he le pa thinen thupi ta na koi pe ya neu cha khat na bola na lo sap je ai bola na lung ha da hi yo dia chu na lo sap na chu lung hla dai na naman lo ding ki hil na a naman zo ding he ti ani na ai se chole lo sap na ki ti hen athum na ai se no mu chu ipiham lo sap na ki ti hen khununga ihina ding din mun ai sim pi ai gon pi Ipizia ka say ham adia hele Joseph to simkuvele Joseph chun mang anaya ko na nga tupi ta a so pihol a patinin na hen choy sang ding tu chu mga amu patinin Joseph ikidang pa ang mga akihopi mihim kaditsu aneva ko na mga nakihopi ding da ala chi a chi he chi chi so piti hon hen thang sit tao hen thang tip tao oi che neo pen lang khat hen i chung of vai no ding ha mativa amu da ko ta chu ala khat ve cho pa nu le pa hen gamla a kel ngoi chinga so pi ho chu bule me ta ding a so lo va hele cha amu pa na wa cho amat he ta he chi pa hyam me chung of vai hom ning pa ti cha amat no va a tha ding a go jing va hele alin lang je ho cho kha itha wa ti thi mo di he di ji a chu ama ho chen gu a alin lam je ma cha na zu do wa kel ngoi khat cha tha wa he chi chu ngei hang ho na tha hi hum pi na tha hi ti banga he asang kol ho cha nu wa apau jong he azo do wa Egypt gama chu ahin kho tu sim chi ki mang hil dinga history a chu cut off his zing dinga chu Jacob chate tu si mga kisaypo kita lo dinga Israel tu si mga kisaypo kita lo dinga abol zo manghil holdo kita ta lo hil na ding muna amava Jose min patin aki ho pising vin aki zo mang na muna so patinin amang so ahin so bulit na kuno nga so pi ole na te ho gilkil dang cha wa na ahong pa nga ting Egypt mi te chiga ma cheng ho so shekel le cha la ya ama sala gilkil dang cha ji a china to lo chi no mu chi pyam ti a helen tu ni ana lo sap na gen te ne kisa na chu khununga na din mun ding sim na ahong pa nga min na day mo chu na velu na kihet na ding chu hallelujah min na day mo si nang ki day mo ita
ibola chi chin ball he a min reject na ball si chin nang le nang reject ki ball he ta ai lo min na value he lo ji a min na ki vok pinom lo ji chin lung neo hi tang khat ve kum le ti an ki la ding chu dukana tilman tam ta ta branded mal ho oi khat in second hand banga he ka lu lo aga de ting le nom le le chilai hi branded mal hin na da mo de te he pol second hand na til ho ta bang he pu ati teng le at so zo lo ji a chu hong do a hoi de lo chi sa lo sa ma sa wan aga ati a phuna hi chu a to pi pen chu a cho zo lo ji a chu phuna hi mi loi khat chen izan he nam naman lut be set ji a chu naman lut ji he lo ji wa chu gam tin a se yu chu ama ho mentality neo cha ama ho mentality nim cha a chu measure na bolo wa nang chu na de man sei si patin lo pin again say lang kay jang Bible college munni a he ka kai na mo na he patin zala chu he thei loi ta jang kai chu munni a he academic award ka mo team pen ka mo a he le team pen mo chen speech jang he pi sa jiu chu minute segi minute som ta bang he Bible college munni a speech jang ka pi he ai le hi che I hong thep thei tim ting chule loi I pai ho jong chen Bible se mai ti di lo che de mai sei se de na tama an tam ha chu ki chep kum jong le chou lung hang te go na chu ka het jing khat ve jong he chou lung hang te go na nui he wa ko chu ala ki chai pa na chu ka loi go khat chen tam banga men na chu I thip be an jing to chi ho loi chu ka don bu ngai pu I have my own views and ka to ding o me ka le khasim ding o me tabanga chen na value hello hill hochen ipinagelam pi hello hill hochen na bol mai te ke don ka don jilo cheka aji chi phamati a hele mihim hi mentality a thinking low val ho heta engage pol lo milung chom ham milung neo ham miki chang chi sa ham hi chi holoi to say chen ki sa lung gim pi ring lo chi si a chen til khat na bola na hong lo sap ting chule min na bol eng sit na min na day mo na ham Joseph banga chu min nen su eng sit na ho chu na lung nat pi lo ting self pity na nei lo ting self pity nei mi him ema ki khoto wal he lung neo na chu ikon do na in sung jang megen te in sung he za I hung pin na kho jang neo cha he ya inam jong gen te ya nam mi jong min amu sit he ya chi ho chu nang le nang na ki mu ke kut hi bo chu chi ho self pity nei na lung chang chen na nei lo ding chu nang le nang ki khutu wal na lung tim chen na nei lo ding Joseph te ho bang chu na ma le ma ke khutu na lung tel na nei hen lang le hoi la prime minister din mo na hong ding di ai lo wa hele Daniel te ho Shadrach Meshach Abednego te ho loi chu su a mena kai mang hui chu hi chi ban chen self pity nei le hoya mang le thim na nei di o hoya thep na nei di o zule sa ki wa ho sa nga cho mo an che me mai ne ho zo lo chim zo su gen te na a ko na hong seilin ho chi nai za chom be pate chan ngai lang mitsing atam zo hong sei let na hi gen te na insung gen te na circumstances ha sat na boy na kidang ta hinto ne lo sa lo na Nelson Mandela te hota min anoyo va na koi go na ana su gen te zela kum som ni le sagi kum som ni le git lang hong tao chi ho chen chi na kiti cha filter mong ta to hat na kiti jong cha filter akil he thing sel ta Nelson Mandela te hota aji chi pe mati a hele agante now cha amahon tu hat na man agante now men boleng sit now cha amahon lung let na ane mo lung han talo til neo cha mo sit talo aji it's agante na top khong ato wa zela men akhom chi holoi chi thusima miching kidang mong a ke ai ta
这些这个是农村他们的了，那罗什那就嘿til khat na bol je ana lo sap ai ama wang he chi chen khonunga na din munding khonunga milolin na hi sa ding ya hi isei nom pen na lo sap na chun milolin na hi na dinga na mi hi na sim ya hin na din munding na gun pi ya hin lo sap na kiti jo preparation he bo chu tin kasi jin mi katil kho na nang koma jang na koma kasi lo sap na kiti hi final exam hi lo Losap na kiti hi ipiham kigut na hibaw at siya. Hitsin na preparation laya sa ball hill na naiding, say hill na naiding. To hill na naiding. Amavang, hitsin sa preparation period hiyahin, practice na ball na hiyahin. Alin sa siya na honglo linte na di nga, nakigut na hiyahin, siya sa kalosap na hin. Milohing ay hisa di nga hin. Kalosap na hin, din mun pazo ay pi, di nga hiti kihabol na kihanlo na naman sa, di nga hiti atum na en siya. At sa'y na pena kasi nom si Piham iti ahele. Nalosap na tsulohlin na naman tayo na di nga positive mindset na na yung aycho. Til apala nga na kila ang aycho. Mim til asilang singa kila hohon. Mun papen taazong. Tilitay ding katzong sa ahitay lo na ding lam akiholet. Ama bang positive mindset ni hotel apala nga gel sing lungput na hotel. Hasat na mun taazong sa hampat na ometi akimudo kuyay. Nalungput adia til apalang singa gel nalungput na nayahile. Nagentay na light taazong su nalohin piling su. Ay lola hasat naman taazong su lohin na tay umiti na kimuding iyahin su siya su. Itabang din muntuin lang nang mamimala na inso nga ay lola nam din mo na situation itabang tuozong letsan. Nam din mo ni itabing gente zong le. Pati na taasan na su nalasolo. Pati na nakinip na su nalasolo din. Sule nalungput su. Positive na hisa singjeng di. Nalunggel sa aphalanga na gel singjeng di. O, kay man situation ka to hehi isang lang. Alo na zi hehi isang lang. Patinin alo na zi hehi. Tuda din mo na tilso itiham kahatim tayo po. Ay lole, panong long din yung kamumas sa tayo po. Amavang. Tuda din mo na patla ni Hoho. Panong long ding tilho, ako na choy pa cho. Hatsang nung pakay pati na hin. Ama kataasan na kahasolo ding. Hilpa kagel sing ding ahin. Napakato sing ding ahit ya. Losam jong lechen, na losap na anaking alaw ding. Na losap na tsu, stepping stone na naman na, kalbia naman na, kalosap na he. Kamihi na di ta. Simpi na dinga, kahansan na kila na dingayahin, katupdet na kila na dingayahi, kaya na, nalosap na tsu, lohin na naman dingahiti, tunay ay kitil ko na wahin siya, hitsi holim na, losap na natutsun, milohling na hisa dingahi, ituhin siya, anangay hozaw siya, nom namon siya, hatsong nung pakay patinin, patay na butawin.